Sanibonani. Iyanibingelela yamanyanda intokazi. Ngiyathemba niyaphila onyakeni omusha. Kanti-ke abanye bethu abangenile kahle onyakeni iy'nkinga zabo zangonyaka ophilile ngenza ukuthi engathi ziyabalandela. Ngikhuluma laphayana ngengane esancane kakhulu, uNaledi Aphiwe. Izinhlamba athukwa ngazo zingaphezu kokwenza manje ku-social media. Kunosisi Mahu Amahle othi uNaledi wathwala ngoma wakhe ngoba efuna udumo kanye nokwazana noChris Brown. Anzima kakhulu bakuthi lamazwi ayasinda enganeni no-18 years esazama ukuhlanganisa impilo ngaphandle kwamama wayo. Engathi abantu bebengaqoqa ulimi uma bekhuluma cause amazwi abawakhulumayo it's either yamakha umuntu noma yambulala umuntu. Yabo nje lento leyo ukuthi umuntu azothi enganeni encane yabulala uma wayo nokwenza intombazane ngenxa yokufuna udumo. Lawo mazwi angayenza ingane ukuthi ithathe intambo ezilengise ngoba makhulu ayasinda anzima ngenza ukuthi mina ngiyafisa ukwazi ukucabanga lapha no-comment section asemlalele lentombazane. Nje into ezongitshela yona mina sacrifice ngoma wakho wena wathola ngoma wakho wena uzube la uyikhona kuyimanje wasacrifice ngoma wakho kuyimanje uphumelele umile endaweni eyodwa ngekho kusho athi selifuna ukusebenza nawe elibig bakubalekela ama-artist wena umbulali wena lo wabulala unyoko wena wambulala uma wakho wena sacrifice ngayo ngoba la kufuna udumo nokutrenda nokusebenza noChris Brown. Ukuphi manje wenzani empilweni lutho wasacrifice ngoma wakho wena.